Način na koji ulazimo u vezu zavisi od toga koliko verujemo sebi. Ako sumnjamo u svoju vrijednost, često ćemo u vezu ulaziti iz osjećaja praznine, tražeći da nas partner potvrdi i popuni ono što nedostaje. Tada smo spremni da se prilagođavamo preko granice, da ćutimo kada nam nešto smeta ili se hvatamo za partnera iz straha da ćemo biti ostavljeni. Ali ako u vezu ulazimo iz samopouzdanja, naš stav je drugačiji. Znamo šta možemo da damo i šta želimo da primimo zauzvrat. Ne tražimo od partnera da bude dokaz naše vrednosti, jer tu vrednost već osjećamo. Zato u odnos ulazimo otvoreni, radoznali i spremni da gradimo vezu, a ne da u njoj preživljavamo. Samopouzdanje oblikuje i način na koji komuniciramo u vezi. Kada smo nesigurni, često tražimo potvrdu, stalno pitamo da li nas partner voli, lako ulazimo u sumnje i zamišljamo najgore scenarije. Tada naše reči nisu samo pitanje, već nose poruku, ne verujem da vredim dovoljno. To stvara pritisak i u partneru i pokreće začarani krug nesigurnosti. Ali kada govorimo iz samopouzdanja, ton je drugačiji. Umemo da kažemo, želim da pričamo o tome šta nam je važno ili potrebna mi je bliskost, bez straha od toga da ćemo time odbiti drugu osobu. Poruka tada glasi, znam ko sam i želim da ti to podelim. Na taj način komunikacija postaje jasna i direktna, a partner se ne osjeća ugroženo, već pozvano da se otvori.